Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu Silian sang puya. Chief Minister Pulal du oman pian phung rol ban lo te chu theina danglam bik nei an ni a. Mason na mil zela an theina hai chwa pui chu mitin mo phurna ani ati. Home Minister Puke Sabdangan State Handloom Expo Kolasi pa amang Parliament in hi rorel in khom chuninga chung rorel thelova omhnuin voina chon thataka rorel in khom nei ani. Prime Minister Narendra Modi chuan criminal law thar pathum hlothling taka hman ani chu ram chumi puite hlotin na ani ati. Chief Minister Pulal du oman pian phung rol ban lo te chu theina danglam bik ne ani ati a masona mil zela an theina hai chwa pui chu mitin mo phun ani ati khovel puma ro ban lo te ni International Day for Persons with Disabilities ani somni plipola social media account kaltanga rolbano te ni chibai bukna hethui sen chief minister chuam mitin ma ni theina zone thewa rolbano te theina hai chu pui turle huab zawle omzane zo ka tan pui turne soma sarkarin zirna in tam taka rolbano no pangte ta na chet o samzona tur man ruwa siama special educator te po mumal le omzane zo ka man tangkai dan adap mek ti soin antana malak theina oma pianga mala zel donani ati chief minister chon rolbano te chu Mizoram sarkarin atha tham don no ti soin the topin atan pui zel do na ti bok rolbano te ni polhian voin khan Mizoram hun sang hun manani a Aizawl chon Directorate of Social Welfare and Tribal Affairs Federation of Mizoram Disabled Organization FMDO National Institute of Locomotor Disabilities Original Center Aizawl tangka bot sen World Disabled Day hi Zarkot Recreation Center manani a Social Welfare Minister Pilorin Pinahman Pueni Pilorin Puichon tun malamin rolbano te chu chon chai le nuizat siam nan manan ne thina an digna le chanvo ngai sak ani ngai lo thu sein tun nu ero chuan Mizoram sarkarin chak taka mala in Persons with Disability Wing noya commissioner nein rolbano te hamchana tur ngai tu in ma na satakin la kan yeti a Mizoram sarkar noi na la ka po rolbano te tan sit ha ani to thu sein pian phung rolbano te pon sarkar na an thok thei to chu ma sona ro pui takani ati Pilorin Puichon na rolbano te chu an rolban no te chhona mang lova an ma ani fui kal tu le ti chak tu mang jok turin le mason tum ta turin acha ani rolban no te hi tu chunga po theng thei ni ma se kan chung ko nai vai emo kan lam nai te rolban lo an omani lo chuan mitam zok ril ro hian alang khat khop maya ke mani in le lo kan chei bol le ruam man na kan siama te ko shan anga pathian kan bia kho le thil ti ni kwa te tin sarkar anga ma kan lak na te po ani ang ril ru le taksa har satna wanga rol an ban phak lo na ti ne pa mishing hlutak an ni ang an ni tura par chuak thei tur chuan kong tin renga an theina lai mu thiam poimo ema Antel ve theinan arem chang siam sakhi midang zong mo khurna ni President Rupatin Mumui chuan voin International Day of Persons with Disabilities sani somni pali pualin New Delhi National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities mi samthum pathum hna a hlana President Mumui chuan voina chormana dong tu te chu khotanga rolban no te chomdol konga mien ton tlak an ni thu soya an mani wangin mi mal le polang point rolban no ten ngai poimo an hlo ani ati आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा Mizoram State Policy Coordination Committee chuan bana kai scheme noya implementing department atangin nodal officer te telin progress partner than chona konga sot zo ka hmalak dan turvin khan an soi hoba MPCC vice chairman Pukesi Lama Somzawa advisory chief minister implementation of handholding policy chuan kai shroin Mizoram ti masona tur thiamna le theina nei thopui tur progress partner than chona konga nodal officer te hmalak na le inpek na lo momati thu soya ramtana masona thlen thei tur a theina nei milhotling ngei tur thanchu na chu phur takle uluk taksia thokzel turin angen ani thutkhoma hian progress partner thanchu konga nodal officer te pui thei tur assessment sheet duan thar chu mandan tur en hovani a progress partner te dil nam mila loan ro man thei commerce and industries HNVT agriculture and farmers welfare fisheries le horticulture department noya scheme sang omte zir hovani a State Bank of India, Mizoram Rural Bank, Mizoram Cooperative Apex Bank, Noy Loan Scheme, Shang Tarlan na hun man ni im
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises le Mizoram Credit Guarantee Scheme chungchang zirho ani bok Mizoram Handloom and Handicraft Development Corporation Limited zohen ko le sarkar lai puya Ministry of Textiles Development Commissioner for Handloom te tangkopin State Handloom Expo policy pa anbo se chu puke sabdanga Home Minister in ahman pui Home Minister puke sabdanga chon zohen ko le public sector undertaking dangte chu sum thok chuaka revenue nei tu tura base ni lo thu soya PSU 10 antum berchu Mizomi pui te na kuthem thiam na manga en zon thena tur kong ko moni thu soya an na ya poimo hle ani ati sarkar ma sa ten PSU te tangkai tok lova shein an no ti top to chu thalai te le kuthem thiam na ne ten an man tangkai turin inden chem kuma puang chungin sarkar thar chana tinung thar le ti soya PSU kai thole hi employment generation nan ati ani lawa self employment alo pun theinan mi puite ban phak tura zirlai chop chuak tu turte anni ati Pulal Mun Siama Managing Director Zohen Ko Chon Zohen Ko Malangna Tarlanga Tuna Handloom Expo an neya hian store somrkhonani thu soin Mizoram hun sang sang atangin puan ta tu ten an puan ta ten zor soka expo hi kar le nila ni thleng an kalpui don ani Commerce and Industries Department noya Aizawl New Market Management Staff te chuan Christmas Bazaar lo tura kumdang zong aya anin boss an sat thuan soi Akaswani correspondent zona changin pu Vanal Soma Assistant Marketing Inspector chuan Christmas lo thleng turatan thoktu te nasataka anin boss ai thu soin kumdang zong ain poisabo po tlem turin bazar beat post le police ten ma anak thuwa soi ani puwala soma chon bazar mun zat velai thiele sakthat ani awangin kalkong te Aizawl tok lova smart city project noya lusai engineer ten building an sak kalkong te po sumdong tengen awangin Christmas bazar nei chung hian aleta ti zautura mulak ani tur thuwa soya department in CCTV pariat apek chu bazar chung hun sang sanga vo ani don ati a kumdang zong ain poisabo le ruk nama anhar sana to thinte nasatak apui anbe se thuwa soi ani kumsang hi som hi le pali December tha hi Aizawl New Market Commerce and Industry Department noya market staff te kanin fuina sign kantang le zual dona kumdang zong aya poisa bopo claim turin bazar police beat post le market staff te po tran lak kantuma accident incident te le ruk pickpocket laka vanduina tokte problem solve turin thepatopin kanin boss ve mek Rural Development Changtu Minister Professor Lani Loman sarkar lai puile state sarkar chon thingkang mi te masona turin scheme thatak tak akal pui thin ti soin kumsa ni som pakat chiar pui be chana mihar sajok te insak tan puina PMAYG kalpui mek chu inle lo la nei lo tan pui na mamo tak tak te than chu ani theinan siam ram tu mek ani ti a Border Area Development Program chu Vibrant Village Program athaka thiam thil ti pun lam te po tel chho tu mani ati voina khobung RD block in adin champha kumsam ni pangana atin lomna video multipurpose hall alomna hetu soin Professor Lani Loma chuan kumsang hne tangin rural development kai noin sang alo tho to thin thu soin khobung RD block in kumsam ni panga alo tlin ta ka chuan scheme kalpui to tele scheme kalmek te thlir chungin tundin mun le mabak engtin ngen kalpuyang ti chu inzo tharfo atulani ati Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga puan ani Parliament in hi rodel in khom chu ninga chung rodel thelova omhnuin veina chuan thataka rodel in khom nei ani Lok Sabha le Rajya Sabha te hian question hour le 0 hour thil poimo tak soi hawani a Lok Sabha in khoma atira opposition te hun relo te lungolun an chuak ta ba opposition te hian Uttar Pradesh Sambal district tharum thona thleng le sumdong pol pakat lem hlet na andul ozen an tirani Speaker Om Birla chuan an soi du te 0 hour a soi chok turin nge na Samajwadi Party shruai tu aklesia daf chuan sambala thil thleng chu ro manamumal tak ne na thleng ani thu 0 hour hina sei chuaka hepoi khoina enroll police le sarkar thokte chu shrem nge en phu thu soi bok ani Rajya Sabha po Samajwadi Party shruai tu Professor Ram Gopal Yadav chuan sambal thil thenga state police te enroll nge ni in apua hepoi khoina hin mi panga an thi thu le midang somni in hliam an tor thu asoi ani Prime Minister Narendra Modi chuan criminal law thar pathum hlotlin taka manani churam chumi puite hlotlin ani ati Win Khan dan thar pathum thlilet na hun Chandigarh amhan puina hetui soin pumudi chuan criminal law pathum churam dan puini puite tana athil tum ti hlotlin na tura ke pe na poimo tak ani ati एक ऐसे समय में जब देश
विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। Ehuna hian Union Home Minister Amit Shah le Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini baka sarkar mi poimo tak tak te antel ani. Chanchinthar cherti topna na tlang pui. Chief Minister Pulal du oman pian phung rol ban lo te chu theina dang lam bik ne ni a. Mason na mila an theina hai chu pui chu mitin mo phun ani ati. Home Minister Puke Sabdangan State Handloom Expo Kolasi pa hong Parliament in hi rorel in khom chuninga chung rorel theilova omnu in voina chon thataka rorel in khom nei ani. Prime Minister Narendra Modi chuan criminal law thar pathum hloting taka hmana ni chu ram chhum pite hlotin na ani ati chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani